ورتا خوشاله په هر ځای کې مسلمان دی وا 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 بیا که خیر به خل رمضان دی وا 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 بیا که خیر به خل رمضان دی ورتا خوشاله په هر ځای کې مسلمان دی وا 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 بیا که خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر وی خل رمضان دے او نفل د فرض برابر دی دا فرمایلی پیغمبر دی او نفل د فرض برابر دی دا فرمایلی پیغمبر دی روز له خدای ور کړه سمرا اوچت شان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے ورتا خوشاله په هر ځای کې مسلمان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے دی چې بشمار نعمتونا دے دروجه برکتونا او دی چې بشمار نعمتونا دی دروجه برکتونا د پما خم چې غواړي دلې دسترخوان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے ورتا خوشاله په هر ځای کې مسلمان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے او چې ناراضي پکې صفونا داخل کو ټک دی جماعتونا او چې ناراضي پکې صفونا داخل کو ټک دی جماعتونا د سیخ کارېږي چې تړلې شیطان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے ورتا خوشاله په هر ځای کې مسلمان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے او میاشت روزه د برکت دا قسم د ډېر د فضیلت دا او میاشت روزه د برکت دا قسم د ډېر د فضیلت دا چې نازل شوه په د میاشت کې قرآن دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے ورتا خوشحاله په هر ځای کې مسلمان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے او پکې ختمونه تر وخې دی جعفر سخ کل مزه دی او پکې ختمونه تر وې دی او جعفر سخ کل مزه دی ډېر مهربان په دمیاش غني سبحان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے وا 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 بیا کا خیر به خل رمضان دے ورتا خوشحاله په هر ځای کې مسلمان دے وا وا وا
بیا که خیر وی کل رمضان دے واہ 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 بیا که خیر وی کل رمضان دے واہ 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 بیا که خیر وی کل رمضان